Katika dunia tulionayo, watu wanafikiri maisha mazuri ni kuendesha gari, wanafikiri maisha mazuri ni kujenga ghorofa. Ni sawa, hizo ghorofa, magari ni sawa, lakini nataka kuambia maisha mazuri ni kuacha uovu. Maisha mazuri ni kuishi kanuni za Mungu. Unapotoka nje ya kanuni za Mungu, wewe unatafuta kupigwa. Mungu wetu natusaidie sana. Jamani, amina. Amen. Ukisoma ile Warumi 8:37 tuone pale. Warumi 8:37 anasema. Leo sina wasomaji. 8:37 linasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye atupendaye. Nirudie, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala mwenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayo kuwapo wala wenye uwezo wala aliye juu wala aliye chini wala kiumbe kinginecho chote hakitaweza kunitenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Pigie Yesu makofi tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu jaribu kuona Paulo anazungumza na watu wa Rumi. Anawaambia kiini cha moyo wake. Katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kufanyaje? Ya kushinda. Ona shida gani? Yaani hata mahali pasipowezekana unajikuta umevuka. Si kwa sababu wewe una nguvu, si kwa sababu una elimu, si kwa sababu unajua. Ni kwa sababu ya yeye atushindiaye.